Kenapa kita mengadakan musabaqah? Ada ilmiah dan ada non ilmiah. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan acara ini yang sudah kita lalui dalam 1 pekan ini. Kenapa kita harus melakukan semua ini? Kenapa kita adakan? Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah bagian dari tarbiyah atau pendidikan santri di pondok pesantren ini. Maka ini bukan sekedar mengisi waktu luang, ini bukan sekedar. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. أقسام التعلق بغير الله. الأول ما ينافي التوحيد من أصله وهو أن يتعلق. هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعوها فهذا شرك أكبر في الربوبية. Ayo Fes, ayo Nubri.